Better for my chia na mensan so ema wakwa ba se na so de odawa be board no be ka me ho e wo emergency Ghana TV afidi kase yi e so me giri se wompo mu e hihye yi ka me ho ne na obo ade na se na so de yen kwa asan so ache yen bi na busu na asem kase afranka ensi so e na aba be ka me nsa e wo fidie mu hase na ene se e ye QNET fo yi atrese omdo mu dwuma mu dia ne se mbe chinkofo no madada om no mo nso adada om adofo no ajo musika asanso ade o makakoto ha mu enne abrewa yipuma ade afri kwan mu a yensa akam ye hu om dwuma wo mu die abrantie bi a wabeka yensa e wo hase ena de sa nsem yi tudwa a wo kra evidence a kire se ne waka no e da mu trodo na busua yenkoi nyenkonko hu ekwan a mo fa so mo de dada nkofo e mo mo de mo kokoto asem nyenkonko hwe yenfa bi enfanya futuo yenfa ntu ye ho efu bi nso entu afoforo nso efu na fe yenhye ya na montutu obi eye kama ho ne yenko ne konkotie embra sisia papa mama na ho te say me Adom me ho e why wana de bo me ba na producer de bo producer de here de otiwo yo what that say yenko e wo na nam ten to buy e de boko me abranti a mesi so a me bebo bra okay o be ba na uguso bo me guso ebo okay ena me nua ba ese watu kwan na ohese de fiesiti na wo se obefa meko wa wu nua ba ya me nua ba pacho ma me ba papa ba papa nua ba okay papa nua ba wonu mi no na epanyi on na epanyi okay ena me yaketwa yo so aswe ofefie se watu kwan akodi Portugal na ohese de fiesiti a wo se wode me ba na yekotoa obrano so ne de be hwefi nti wode me startei say o agent nti pacho mama samra machi kakra number ben no de frɛ wo se wo Portugal anye bia Portugal code no be di kan ba na number ben Portugal code wow Portugal code a agent di amomo den code na say me phone ni say nti Portugal code okay yenkwe nti oni abusua no startei sikasem initially no sika ne 600 million nti obefafa na yeso busua na fafa ni bedunya mbe ya adwuma ne dia tete okay tim papa de na ni trimu ntre no na maame ye se ne obefa ato ne so ti okopa ebusia ema yedi kudi adwuma nti mi sister no eye se agent bi nti o kire ye kwan abefa so diska no ama no wabra ye hu no nti yese ni diska no de ma tibra no so se wo se meko mo sending ni nyina bom 60,000 and am sending in beg yes sending no kakra ene de ma no okay nti ebra no so yin se wo se meko ti na me wa twen mi wo ha na agent ni body ma me se fa ka bra sunwan udu sunwan a fa bibra sampa ena me ka kire se yen fa won tu kwan be na me se Portugal ade se ho na monam ko o se ba ko o ko di kan fa Nigeria na e ho process ne contempt ne Ghana okay sabre no ne age passport and I am document be a say process we do where to kwan ya ma me document ben ya o send in the force ma me say me fail nti me select ne ma wo hia wo no ye say me mra I request na ho na bibia contempt okay nti me dina na mo ne so nti me do sampa no me wo ho na obi di me picture kire me say woni na me say ai do sampa no one for agent no on the ma nipa ne bai okay no de me picture kire na me say ai me ana o say me say me fa mra na me say o say e ka na be family na won so no so because of border nti immigration sensem nti ye do be tra wa bra ye mfa border no so number 2 sabre ni nyina no na wunya negative reflection bia wunya negative feeling bia se menya negative reflection e kwa na o se me kofi se sika na ye de akwaku chemu no e sika na me de be ko school okay na papa akode busia se me pentu kwan enti se me sama chi na se me hu bibia na se ibi enko so a de be fia sika na me tima kase makodi okay me was me kodi sika enti no come on me de na me ko hwede ewom yenkwe to aso enti ye de me tra border no wa bra ya mfa baby immigration for no ti ko du bondugu
ne man baby se me nkoda o te French kasa no if I show me nti me dey bo come ma mo this year needs yeah am I ready okay nti makodru bondugu na one guy be pick me no me koda guest house nti me pia bonten next guest house na be dem no next room a dan to aso nti me wo hwa no mo de guy ba ko so be wura ho next yes ade oba bia be wura ho na me sade den next person okay ma bedru ti ade chia no pa be 7 to 8 na guy no buy say yenko office na ko start process for passport na me say ni yenko na me di de chi ti ya nante more than 1 hour ya reach place no mo nante from ti ase ho na me nya negative thoughts be because kum ye geography nti we make obi ano Mr D environment so be me chinyira ene ko nti ko due na obi edan mai na nipa bebrebe titi me far left nipa be 5 bigina me right half on e Ghana for na half on e French for na bi na we mu nso e no se omo na mo ko asama wo ka QNET ansem bi ana QNET ansem wura dinya nkopon ade we ma shobi wo internet ne so ahwe videos ne bia but and then me first time I meet ye bi se uniemini na meet bi o what dey to aso nti ye dey ru inside enom ko we ye bre pansa na ye nya no kwan e fa so a wotimi nya ne ho tete ye abrochira boy ye damwa ma ye hwie nya ye o emema ne ma ye wo kroyi mu bobra me kwataki me ko he se kwa ko Togo just how kwa Jevis ana Togo enye visa Togo Togo okay Togo dey enye visa enti ye pria se ye beko efi se bia na ekire nyanti obi apese odi ni tudom ena sense wo ma hunu se ho na leakage ne wonti chese dwirim na minimara to wasem no so ne enko nti ye de me wura em me kotena ase na kunya ni so bi no metena ase na one guy baako enso bai na obetena me nchen no se minu ana he na me so minu aba se wo Portugal na aha na process no content mi me fa ase na no so bo ne me so madamfo a ye ne tentem mo so Italy na ha na ye se e benti o me process no wa na me se na se minu nyina na ye beko enti atete wa no mocho me ba che o wasa na wo kai so o so ni mienu na beko ye de guy ba ku betena me nchen ye nyina ekoduru Friday na Saturday omodi akọ baby e kwa akoye passport no e de akọ enti komodi dem no yes no ko Italy na me so me ko Portugal e no se bo ne se ni e beko abum te wa no mode board e bi si o maka board no bi e no mocho Quest International e na bi sa again say Quest International me minim dem organa de ye ka Quest International ya na say they mean QNET sa the question ye den yankaza question de title a pen wa ka me ma aha nti na me challenge ana madam fun simi nya abotre nti we no draw circle ana we manager director asa wugina ho no bia won nsem no aha yo director aha yo manager meaning say wudini pa 2 ena beba still na me ntiase ana mo se me challenge nti me mra from ti o mo chere how the business is say wudini pa 2 beba oba no abo mo no so di 22 da bi chere ye mu o ma akoto wudini pa 2 beba sase o mo be ye den se ye bromu ye mo den ni pa 2 na do mba na ye say Mr. no. Aha. Ede mako. Wo ko hu sister wo. Camelandia. Okay. Nti omo hana omo ko fadua ne ba asi na mse de minu moduane. Na wo kire mu se nipa 2 no me se ye de wo ko fa 2 ni ba omo ba ye den. Se ye bebu o ma je omo sika akeke nti. Me ko mitua 30,000. Aha. Nti se wo ba meka je se bia obetua 500 million. Okay. Nti eho no what yes kanaba de mo be so betua same money nti wo ba wo so ni be so bo bi so ade etu yes kanabi na wo ho a wo ye den wo ho no ma ye echewa ne se entro a be fa so de nipa aba ho no wo nya adwuma wo so ya no pase ya na wo te form asamo nan etie instructions film penny for no ho no ko de business ne ba Africa e fe no Dato Steve J S Warrant oni chief partman omo Malaysia omo nya Ghana for omo nya Ghana for
Eti nipa na wo draw no me ko school na me ade o art uto exhibit me pezama wani beje papa draw na me hade na abusu abra na ye obi nice kwaso ya yegusu dada no ye de ko Saskatchewan wani mra so na wo Togo ana Cote d'Ivoire yenko okwa ye draw circle say meaning say you ni atro you na gu tu nie wu nie na ye bia won nsem sei okay ya ye 00 manager director meaning say mimi nie Mary Fanny camera no betimi camera baby boy there me wi am page wo de dori na me am page yanko director ni manager any meaning say mini Mary Fanny pa ba ku mienu nti meko activate Saturday me call that was last year 1 year money na Scarberry we 220 Ghana cedis o convert dollars bagana sikema met Mary Fanny per 2 no nti buy ni per 2 na ba no ubenya 2.2 e wo Ghana sikem to aso enti wudi yankwai me di per 2 aba on buy minti nya o mo sa meboa wi no so di ni per 2 na maboa wi no so di ni per 2 enti say we tua which is 300 million we so betua same amount scan ma me ho ebeko empanimfo no honom nti ba ku bia ba wudi 2.2 na se obeye ye beche enti amu business no untimi fa otamfo nko e nipa oben ko wi aso bia o circle of influence dey catch on my just in be nti untimi fa otamfo nko je obi a wo do no so you can be able to convince them ti mi minister ni say menini nye free be kwa o de fa so catch ebusuafo ni say mini bobo pa nti o position be me bo number 9 asani Jordan bo 9 me bo Jordan bo 9 mabubo division 2 nso atremani abo asama yo bo 3 asama yo 3 je so bo 9 bo 9 anasa minimbo mu na nti me se obo 9 na wo challenge me na so jesi ne train na go chinti na meka ni di wa kura ma nti Jordan position ube timi abo me ma china o be shinti Ghana for na eso mu yi Jordan fi ba obebo we de kwa obebo yanko ahanti enti se wo odisa ball sem no eba Portugal so de na eso mu ko so be se Cristiano Ronaldo no se enu nta make say ye wo circle ene ye wo kwan a e fa so de obi akọ onim de mepe enti obetimi de convince me okay ene o de am so de fa me koi awudi sampani enti yanko esi say de be no si wo enti omu tre ade na odro ene ni mpacho behwe bie ene camera fa kwa dada wa fa on enti macho you know ya wa na wo kwa ni ama wataba mienu director ni manager ti director ba no waboa no so anya director ni manager wa ha pacho na we no ba no so waboa no anya na ase mienu ne kwa no na center na abitom nti nyeska a wo de wani ni hu ana ase bia bibi sei hey yankwai to aso nti omu boy complain we na mo sei omu kofa book bi aba awe bebia Mrs. Tanisi ni din wo ha ti yati wo say ya na madam funa say wo Italy no e appear in the scene na madam funa so bo ni din e onu ana hey e no se chale aha na me wo ho na Mrs. Taneba hey na Mrs. Fosua hey ada je boni na me dia yo oh o se ko finya abotre obeti ase na obebam me na Mrs. Mati ase sese ada de na wo ye wa ha wo ahu tirem o se me so obeti ase tina o Ghana no ne boy bi na tefe ne Sami we teacher ni na Mrs. na Sami wai o na Sami ni pie oba ne so ate na Mrs. nye Sami ni minyu an se ai wakoda hospital aba na ne so ate sa ko ya wudro e mfoni nu a wade maye no wa maye chart ne biri me pa chew yemfa ento so na yenhwe figures bi wo so mehu bonus wa ha www ni there w no stands for what eno no de na menye ma wese business na to ntina
omo try so mo kira na me fima adwen mo omo be bonus no ye say wetimdi nipa no e badodo no okay na we ni scan bi kan ho tracking center ni okay wa my a lot of pictures but mon sane nyina lie okay you see your network challenge video no kura ni baby omo deda no kura na me pa ene amesra mo mon ka mo sinsi wires ni bi so na network ni adwuma na ye ntimi nhwe because it's just disgusting like any assembly hey to aso na e dey ya be kwa ko video no enti minister ne hamso ho ti prako pe na BBC gitum se obeye na me gitum se me business no ti we dey hobia no me start na no de me ko gina nipadom nanim Ghana for na me come asem se me room no mo enti what man na one guy bi me ni na co school te pado house 3 na me no house 1 then me co school no na obi ani me teachers even if you for you obi ani guy name the same school no me guy me fe me second pa na want to be anxious second wo mo so enti e wo dey anxious second o choose enti na afia no say second na me say sniper na hey no say oh obeti ase o sister be chire o mu enam se da bi ye wo skum nyese na wote wo so ate o se me so nte de me tenam se minimum na ma try se me de ye na mfo no bi kwa bere yi ebeba jet mo no mutumirika owo ma try be mo nyina mfo ma dwuma me so wa be duru dia no aboa me na me sa da bi je na mo ye wa ha so beti ase na me so okay ene yi me chire muni pandom no de me to platform so me dan e ko ne format to mema 2 munyina Ghana for Ghana for ne do so ho na Ghana for no wo kwa youth nko na be hu ye de wanyini kwa 30 years kwa ne say Ghana youth e maya na do so ne wo nti e bo 5 no mo say o ma pon office ti be kofi nti be bia na e say wo no in room ni pa 25 e dan ba kum ne wo nti omu bie pun ni si a na ma mo ho no nyama bom ba ako si e de wo kwa ha no ma emfa on ku street de wa ko nwan se be wachi bayire e bayira na de makura ho ti ekoya mempia bontin bim iso ya no pa man pia biem say like mo ma bontin bim me koya ma bontin bim okay nti omo se de e be no office o betima e bi ofie ti laptop ba ko pe ene wo fie o ene e pen no e fe no Joseph no mu nyina fe apply Joseph ofi adade krom uduru yo so a ko bi on pasa so ko fe na adade krom no fe de o kan me kai ne say na omuni light no ono nko atimi generate solar manifia no use light ti dem de kai no on the day Mr. boy ne koya Mr. no so boy be fa Mr. ne koy nti yewa bibiza Mr. ne say mo say esika dwuma ne ebe anna mo say nipa kumkwa ne mo mienkum ne enko ebe bi o say de nkunipa de answer do nipa 2 ebeba enam so okay me pese me catch me na force me 2 kwan me dey enam mo say unya gitum ye wi a ye do beko Abidjan capital ba o state ba ko emrofo nkwa na wo na no makwa ko pictures na no mabobo na take pictures ni videos of you to be from me and ma send ya man me am be trans assessment me hu ni say emwa me e bi say me metu kwan a me na fofo ni me how am see ayi nti bezi dem yes ade we me come Mr. Nfuma adwe mame me come Nfuma adwe mame ti bo anwumre 7 to 8 your phones owo mo the flight mode na ya connect hotspot na wifi amount na we da ba online one na baba now na fofo ni omo be na send message ye nte nka se we nti pani ni fa phone na o se ji we ko kan we kire no ko didi we atem se bi obi nim se bi a u tare ntro nti ji ko didi we atem ji ko ka kire we se we process ti body na on send nko no abo post na da man no wati se do ka se ko kan na kan ya no asende ko wana ne eso a ne akate mo na o ma recite mo fun so no ma recite o mo ne ma na no ma o mo recite de en ambacho o mo fe bibi ase o mo bo the business ne buy na no mo ka are you ready o say ase o mo ka are you ready na meaning say the o mo ba be no why you ready to partake or participate nti me nya ma business me business nti pe what they are saying no me fi ma adwen yere
Tana dwono no omo are you ready no me ate no mo say omani aje things obeti ki that me nyama bi se me akaida ki no mo jiso ase omo tu sa no me so me ready say me mo ye no e no magim enti we na me catch Mr. ne say I can't o ma menko na o se there bi ti one girl bi ma abusia bra Facebook bra Insha 104.5 YouTube ni Insha TV to Adom TV berebi e ka se network na nyampo we na mo ye den ni we ni e o mako meeting o mo ha meeting be yi ma no esi ma na ko meeting no mako shia this thing is too big esubaw minim say bibi ketwa bi o enti meeting no ma re we no mo woni nyina ye o mo a o matimi de enipa bibiri ade aba no atade ehye omu nyina o mahan pabo ehye omu nyina o mahan ne he se Ivory Coast no pe me nim de mu ni de me hu ni se empanifo ni bi nsa wo Ghana ha Ivory Coast no sa ho nti omu han intade ne de mo omu no mu de pia ba ye action nti se unu action we ya o se amina ekwa wadiye no mu han cars e de yes ane mane ma nti we omu amatim ni nipa bebirebe aba no to mu mu ko hia mo agi business as so mbeye ni amenyi ntum se enfa me nko hobi nti ha omu je omani ana commence microphone crowd as o DJ bi o so MC o no le ni say business no wabo mass out e ka se mass out na e say what the nipa bebire abenti what my ni ska bebire o tracking system ni to wabo mass out okay nti e say wa ba be pani ayo ba ni so de yes wa de ho be inu no o ne ho okay aha ya heni where there o mako program no mako ni say ikoyi nipa ni bi so mabo mass out e de o ma kire nti video babo nti say ya obeti so mo kasa de o mo kan ye o mo nyema mo recite de obeti an say yes we masasien ne chese o no abo mass out obitimi one guy bi ba ho obaye no de car e na school for be ni 50 do mo buy o ji obi eska no mo buy teacher ni hu be ye kama mete be fami mpie nkonko hwe ti wumfo ni hu bi. So how did you get these videos? One guy na make as a minister ne kunu na me koye no me be me say me business no into be nya gide mu sende omuniema o munyina de maame okay into say nka me fun one man nka me wo omuniema business no bibia o me fun so videos na ye hwe no wo de ye mra nkomo no so den na wo ha sisi de ntia me wa sisi ane say den na den na timi dwane I wanna me peti de ntia me timi dwane ye ne say me kwa na me wo sesa no sisi so me fun so ti business me se menye ene ye force me ti wange be fe ne Filipina ono kwa waba o makofa na ba kedi yada mo mati makofa na ba ana me ka say Filipina kedi obo adwuma nyankopon sha no o se ye producer ye producer obi anim kedi mom kedi ye producer producer number 2 wakwa avikosu akofa binum aba watimi akọ on ye wo twe wo mu basa because I think he was once a victim ni nyina so ya na emphasize dama immigration form wo oh yes u kaseria mebobo wo mu din epanyimfo a wonu boy in this rescue mission ACI John Moche oye sector commander and a DSI David Pobi oye 2IC DSI Tofo oye staff officer and a DSI Seg IB Clement and a Aiko okay we no Abotuba Vincent also a QNET OIC on here day no we mu ye omo border no so na omo boy escort ye me kufa ni pariba okay enti we Ghana Immigration Service mo sampa we salute sir mabadwuma papa in this rescue mission yakopon onhra mo pa yankwae nti me catch abaya ne say Filipina wako school SSW osu ko school asanteman aha wo tie de mfaso bi ne so nti amemfa wonwane wankasa ena osori koi se okola ko catch mpanimfo ne say minya kwan medwane nti misi megyere midine bedwane tina say eni aba me ho
and I'm no say me yes me jobia ebia na edma koto asem ti Mr. ne ba me ho na me ne ko Thursday na ese be me fi ho no and I'm say na imi fi ed me ko hin nti na me o 600 cedis on my phone so na me ka tell say me phone nti what first attempt ne dey obi kote to man ka ho ya akire me okay me ho ya akire me nti me na be ka tell me say me ninka be say me bo game na Mr. ne so wani nka ko fa buku na ese show dream no and I'm saying okay for me na family phone camera me mo game so man na me doom flight mode no and I'm testing SMS hi my younger brother no tech that time no final year and no reply and me say me send message be ko na me say o say asem say ni na abeto me una me ni Portugal me o Cote d'Ivoire Eric bra and I say I knew it to be see the adwane so kasano to be see the adwane and I say no say Kofi yere betimi bia se bedwane timi so minister na kontokwa wi ade a chenye se be yimafi wo timi ti wo se na me so we gina bench bi so mesi fo be adwuma wo ho bi gina so me hu fom na one guy be fe no Christian we togoni no one titwi na da fo mo se no wo hwe fon so nti BBC ubetimi BBC jai na be se nka me de me nyina ya dai eba be me ka se me de me na so kwa emwa na me kofa me charger say me timi pia bontin na me fun uduma na ma charge nti one so no mo de security ba eguso electrified and na say eguso kwa okay nti me gina bench no so me hu fom na Christian bi say me say what are you doing and I'm saying nothing I just want to look outside no so okay then say aba no so yemi no na manya anu be bi si aso a me jumping nti o try say obey alert visitors no ha be na on titwi nti o kan ne ma ena boawo ena me see from kim na me fa me phone ne me yi no ena me tito enwura mu na tese ba na me pie kwa ho prekope nti bizu me ko won ka che me se nka ye Ghana nka ye northern region nka omu krom ka san kwa no muka omu ntebrofo tira ma me suru kakra ti me twa kwa nim si the other way na me hu one guy bi no be sparking moto ena me si good afternoon no si good afternoon next wa kabrofo next atom no and I started the brofo explaining how I make come kire no and also no ko oba Ghana no ye army officer no yin card wow and 10 cedi na 1 cedi kwan mienu say me dey believe no and I'm saying on rescue me na say na to me and also be rescue me na before I say be rescue me this what the mako am office and I'm saying no me nkwa ni hear me me pia office baby just na be challenge am na ntem no so okay I will rescue you so cancer na me sister ne omo e no mo ho no omo nyina e ba sei hi ana me ka chen say omo na e ba no nti won nyina na nko nyere ido ana o se da bi metima pie ndi o be rescue me this minister ne kunu e no say wo kwani fa Kofi nti na omo ka Cote d'Ivoire kasa bi na me French no nti say meaning say say e kronfo wa ya kan wa say me no na ye de ato so ama wo no be hwe na say wo yi emu wa pa wa ona me kodai aba bia wo kodai emu ni ona me kodai wona me dwane me huri ne wasene wi eh ahare first day bia me kodai no okay nti wo dwane no mo tibi tracy ya be yeah pam ya betimi me ba omoto ate because if you grow back so somebody say na di me ti me ba omunyu omo this sister na picture na me pe mo mfanto so maye na ye nhwe wenku ade because this with this yeah mfanto so na at least to ho ya let's say enye den ya Nancy, there's one lady there, and also threat messages pa enche bia Monday Tuesday ya I'm ka share girl say onim no send me message we bia mu a you man me ye di ne be no a e so do ho asie QNET sense bia ho wa be fa guy no ko te say odi ya ba onu no de ontimi nwane ba wa ka kire o maame mu say na wakwa akoka mu ho ana girl no match say wan e na to so we hwan when your sister no there be nye we ya nye mfoni we ya oni ane de wo ye o hye an orange top bi a wa boni ti bi saa mo de mo hwehwe na mo de to so ana mama mehu to aso enti wo mo ba na ye de ti wo ba na officer na say o mo ntimi nya mehwe no o de mi sister na ni
absha berebio yensha wonya wohwe na chese ewudi sempa oba kama eti onu we odi nipa sai na akoi me na me di kan e na o try so de be come ankan so na nipa ko nya line no sampa no me chi mpanimfo no ebi enti na no fede ye ko ya idie omo ka kire se watimi de nipa ntu na ba enti o mate omo ise omo otogu e ma ono a bi na ka kire play of so se oni bodu go otogu a o ye na djuma obo adwuma na wo ye ne se o mpia bonti se de make ya o ogusu twa ne ntro obo ona dasoi na wo ye sa enti Ghana ha ye ni authorities bi on betimi a invade your foreign minister or the same honorable Ablakwa Okujeto foreign affairs minister enti yentimi invade these camps na yen rescue your Ghana for if you are able to go to South Africa to bring our citizens yentimi should you be a Kenya for webregu Kumasi ya yes Kumasi ya Oshim aprepo janse ayi Boshey ufi Boshey ya now call abrepo from abrepo Oshim kohwe omgu hose ya omgu Oshim chidiam haya yenim na what the police doing about it they know it omgu Oshim says ya I'm not sure say Ghana police name they do it no and obetima kan sa utra Oshim a uko Oshim hwediem botantia omaji full house botantia kono botantia ya omaji full house what the upper young police ya police for medina say the guy for car me and come de ombeko akokro botantia omaji full house omgum kwahwe maya ne mrante kohwim kohwe nyonyo boys and ye chiswa messes anya anko o nti say ye to me the plane free akọ South Africa ni akọ find anafo a anya Ghana ya bia ne go wey ayete na QNET kwahwe maya nyonyo ngese go what do you na ye na wo nyame na ye wadom o dia be pese wan nti eye dai nti o rescue ni meduru sampa and odin na mama say odu fia frame odo ba sampa also wonam so ya me ni nti odu ono ma no in the card e de akere no so de meba to the meduru sampa na moda say ya is the ABCD kata na aba no na say the prisoners is the same thing na we the other one and two hwewiem sa no mumu ahunhia mu asa do to hwewiem obi ba fa won na ye kakra ti mo ko enya wa ni bi na mesi ukodu on ma ka che wo se sika dwinti na wo enyo ba nti na nti ma na so nwi bi but the last time I ko ide ko na ge ba ko wo e wo won ho na wo ne wo hwa omo amhu bi dabi mi video na ehwe ni nyina enti say ya na moda na ade acha we kwa do mu na mu ye say ya obeko utwa mu ohwimu anu mu sere sika di tonzu anu Debbie, I want to stand on my grounds and use my platform to defend Ghana Police Service. Say, ebia they don't know. Yenya informants be all more vivid information as to these houses are. Ya can pick Ghanaian youth. Edi womasha wa ura wa you untimi pie. Ya, ayi nana hema. Uche. No ya be ho na ko e. Debbie ya be ya. Me di ade ni. Me say ya be ya. Ohene. Na me kan ayi. What you FM? Dabi. Yeah, boy. She. Uche QNET. Pania. Utimi jira na so 200 million 300 million ni asa ja. Aya. Ade na we. Ghana haya. Me dem hu adwiri me. Thank you. Tina me ka cho say. Hamu Ghana no na wi ase wona mo a fa unyansa nante. QNET go twim hayagu haya. Opa che no. Where wan ni? We Togo ni na me dwane na oda ho no Christian. Woni. Na de na chi ho tuntum no. Friend Kofi ma. Ono na me echi wo ma itimi rescue nipa 2 na no fiara do mobile. It is a Kofi manaba. Oh so ne o ma. Me ka chen so o mani fie mewu na ho de wu a onyi bi mani nsi no ka chen me se o ye na dwuma. Ana me ka nsi Kofi. Se de wo so si ati. Ona your classmate no. When ye me sister no nkofo na me no mu nyina ada dem we aha na me da. Aha. Oh happy. Aha na me bobi a Kofi ma na ni hwe no. Enwuna adwo a
ye twam toro nti e ma no dem no wura no okay na on say door black bi so ni fan so yeah e ho na me ne makontare da se be ya o ma me ne makontare da ba ko say de be ya meji business na tum ti o fan convince me te me nyaji tum we dia boy we ni gina no e fo mo na ye ba be da okay nti sa woni ni me no nko ana na utimi mmoro no on say se we ni bibia adechi a mumi na mo ho on beti mpani fo beti hwe medufu meboa me akua ho wodi ma beto sa ha we mu se de nipa amanfo sifa me se ukọ me ba sisi a me ba ma menya de bi na me nhwa de ma me emie phone lines ne entum but I still stand on my ground to say if Ghana is able hwefifei World Cup investment ayaye wo mu akira Ghana ebe she England 3-0 no sika akwa dimni ade misre empanyimfo we ye hwani we ye omo ho ni bi no okay na pie wa dress no pie to be pictures in the videos so wa dey asend so abrochiri me wa so ko hono ma na abrochiri be na pu hu nria ezisi hu sa na akwa ne che na che no kwa otumi sa so fi kokko ase ba oh my god ya ukwa wata de se o ya uro utumi sa ta de we ngotena ho ebia minti ngaza ya ma wata de fun bi na ehyehyɛ hwe media me na me manu demo a media maker I don't want to believe anything but I'm just pleading say Ghana emebunu Ghana mebunu lady na wo shopping no na kedi kan di see yese se wo no kwa wako wo yese lady bi ewo ho ai ge ba ko wo it is no be no be ba na eno na ma me yam hye me kese ho me bisa say ti se me wusisi a ebe na obusia fati mawu amu ka ti me se wo de wu a ye do beto bondugu ho no yeso firi gine krona bonten so na oman aban na ba be fawo ye bisa wansese aye hu na je say condemn ye do ko aban na de ko nti se wu ema se wo bantima ye be swa so sa ado ba beto e bi attack ya bonten so na aban no aba be hu condemn ibe bisa sa ye hu de se be ya ofiri yesere mpanyimfo amoka bi ewom IGP Wadawruma. These are alleged informations ewa bonti but we dear de ono akohunu na woka onimba bi omo even in our own country omo tuyase we are protecting ourselves from Al-Qaeda a friend said dangerous troops oma ewura kuro but we mono wo mo che wo mo kwase adepa na mo de tore Ghana se ti Wadawruma mo me yenye bibi se minim die betimi aye se bi plane bi na be ni asojafo be ko ho akọ na mission se dayo to rescue these people. Fisa youth abema we na wakoka ho ebi a wo yabusua ni daso o ma me baba ma onim so obebobo da chibi na fe wote Cote d'Ivoire aye QNET. What kind of wickedness is this? Mama mi ahoma ni ntumwe na won fight Ghana ha nwe no akọ Cote d'Ivoire. Ina kasa Ghana ha na me stress efio complete house no mine yenya operation friends say like yanko omo so attack na yense no what typhoid police force na typhoid we from say tax force yes anti-robbery you know anti-robbery yawo ayi anti-robbery oh but then na dwada we say Mame me kwa Accra me pacho kumase ntwe me basisi a 03220-835-818283 woni mbabi QNET phone bi wa na your mamba pana me hwade hello anyima bi me dafo din babi afrefi we dem ya soro wona odi ka pick me pacho joe me han makoko ben na me do adu joe ka sa de nko QNET no metmasi bo se mama nipa ba nia kasa me kazmin twantoro nipa ba for me do mato adwum se amayi o masirim na mo nipa ba 18 te se a obetima kan o kan ne to no mama wa maka o mo theater mu na minim se oni police for ya wan na so ko kan o chi obi nne obegina so atia e bia 1 billion kwa odba ma because o ma je nkura na wo medoma Father madoma na yo mu go de tia o kas me ma oni pa be 18 te tia o me phone so make me that no te tia so mama mia ka se me boton tika me de bi ma ko to adwuma bi wo ko so bi o se mo ye adwuma se o mu sua adwuma
ba o ma mo so mo je mi o nipa 4 de o ma jai mi no ma ma ka se mo ma jai na o nipa be 8 de o mo ma o mo do so but o ma mi timi ni o be o ma ka o mo nti o mo jai nti o ho pa re na to nsu branch bi so o to nsu hayai ya ye ni ya to nsu hayai o branch ba ko wai e wo ho no aha adewe me sha se tu one amon ma hwade me ko commander chain na ma hwe se ye udi ye ngeji baby ba ko pe na ye hwade si betimi abo awura ho a ma me hwe hello good morning madam. Good afternoon madam for woti baby afrefi Yes, sir, I will mean because I put it to okay ado yenti o If I'm right there no I'm bad man I almost before the mass animal in Aba. I brand your honor. I brand your honor there almost judgment time you know almost quick money. Open quick money and how when they say go every time brand there. That you like there. Wow, dear, you know what dinner what I say? No, we are saying to go in the fabric, you know, not what you put about higher. And yet, it was a funny for some government me pacho yan kwani say ma menhwade since we want to embark on the journey wadaroma wudi hye bi akoka bi mu pen ana wo vivid information of babia wonum ewo na yenhwade enu na say me pe pacho yan kwani say futuo ni de ye tufu da so omko ye tufu da so dey go ye dada no ti enya wo tension say wo ko ya de batu tim say ya de utu kan enti nyo bi nse KNET ho no kwa akodon okay ma menhwe say bi obi anya that experience hello Madam for woti baby afrefi bacho me ye frame ya obuafo me kasa fi ko Florida ya mpacho yen kasa bacho sa juma we de enye kura oni say parliament aje atumo ntino police fo nyina omo ya we yema Eva parliament regitu mu oh Ghana parliament our parliament regitu mu say QNET nya adwuma oh me say adwuma just say parliament jitu mu say QNET nya adwuma da ben under what section under what law Imu ani che o TV so da hello me da fu di baby afrefi me pacho me free Tama West. Okay. Me da fu area yentie we. Me pacho asamna omo kanu. Me din de Akosia Rahel. Na asamna omo kan na pese me baby. Me pese me ba mu bi. I had to say uwo Achimota ho baby ana me se obi nso wo honum ge bia me ye wedding o ye me maid of honor ana me pamade ono so akọ poly me call polytechnical fence takrade ana ono so call Accra poly enti me ye no me chese me na me chese ne ma ntimi me ye we say wie na wo ye na o say wa wie ne service nti wanya adwuma na so me kra no me ne afika kranti me pese me ye adwuma eti sa na tie de a ene me ye den me kọ eho na makopa adwuma ni bi me kọ ye no to be frank obi ni hono mo omo na again no so ati eti mata woni o se ane adwuma be na wo ye me call hono mo a omo se me register me the 100 cedis na register ye afi wo se mo se me komra adwuma bi ni hono mo omo se adwuma omo de pictures bi a kire me say yintin me ba me made 2 weeks say na me ba ye no na me sister ba ko se ni ko akọ hono mo okọ ye no juwo mo kodi obi kra aboda mo ho omo adada man bi no akọ hono mo na afi afa ni tirim enti to be frank yes ana ma me so ma dwen ya me basa enti me ba ye no na me kun ka kire me say ade na office adwuma na ase ko mi say na tie
it is an ati enko omo wo ufi achimota ba wani ma me said denim ho no kire me yi na because omo ho that's it na Bese me pe obi obetimi ama me a vivid location say me de bin say si me bo say bia wudu nsura FM kire ho building na wo ho no sankrofo ni bi wom na me nhwe say ye bomodia na ye de animfu kokosre commander say woni yenko na yenko ye investigations ampa say de mu ken etisa ye obi kranya ho say parliament agiatum say hello. Hello. Me no fooding baby afrefi. But your friend Nanapia, make a flex Sufia. Nanapia yanko. Me a whole oshun baby a man ike so on the abuche cha madini pa 4 tampa 4. Enti yedi Ghana fo bi ko no ne di su firi oba ha. Ah beble tampa bleku for boys beble wa ma twitwa ajo ma mo ko. Etimi no mo ko. No ko bi ni mi ko me classmate. Esuofia fine pacho. Kumasi Esuofia ablepo junction. Minim Esuofia na Esuofia fine pote. Kuronu ma mo haida ho. Ye du kuronu ma ye be nya nkofo mo ma kire ye. Obenya mo wa kire mo. Me anu na ya kura den dua na me hu bi aka me na strike me hu so mo na mo ye stamp me na mo strike. Ah, ore akoso ani mo strike na. Me kire o me driver ni ha, ma me kire amount from filling station ho. Udu wa busa boys na omo ne se ope ba bi akro na etifo no wo no. So, on be kiro. Na wo de me store number na da me nya bi na mo obi phone. Afro no hu kwa me fa so no mo ye. Yo, Mate. Would wunya video be a video my ready? Mate. We need to make a move. Hello? Hello? Yo, Mate. Hey, but you ain't calling him. Hello? 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 Good afternoon, baby Afrefi. Good afternoon. Good afternoon. Pacho me de Obaya. Obaya yanko. Pacho me wo Kenya ase kwa iso. Ese jansi ombe ye meeting wo aha ba bi ntimi. So mo fomo ni so ntire Kenya ase kwa iso. No mugu ha papa ombe ye meeting a. Aha yi biti. Ai. Mede ami wo umpie ontehwe na me ko oshum boys ne tumi ko bo wo mo stop family no so me hwade. Hello me do futi baby out free me free ai abijan kwanta ben na si yo pacho enti o an ko fondi side akromo papa ya omo ye dey what ma udu abijan kwanta ma heda ajedan to omo hapa me da say omo seda be shia won shede ho ade pe bi omo ye man say omo ho no mo Leon Crofo into my enfo to kwan for scabra sa we a criminal ayo that's right ye children say so with them and to say nano ohima ye bo ni twe ho asem be da adwa ye nyina ye tie Ghana police is working omo ye adwuma because yeah man ye ma omo bribe and then they use the bribe against ohine no enti Ghana police ye adwuma me hu obi agini sika nipa no agini sika na sister ni we si so ayi producer KD atumi ahwehwe brantie we ade brantie we aka ho atumi afi akwa Africos akoyi mamefo mienu a na omani abere pa omoma akwa Africos akoyi omaba o KD nye police ni o onye immigration officer o individual ayi isira Adom producer mamefo bi ba ha so omoma akoka QNET ana oje omo picture na ohwe brantie we na brantie se minimum omo ho bi otumi follow ya from here to Africos. And every court police for kwaya why ekoche wo mo koyi wo mo ne ma Ghana Immigration Service. What can we do? Family no so makam ye no sa ho ya fa anso. I don't know. Hello. Kafra Mr. Hello. Me da futi baby afrefi me na content we kwa na anya because I jeminsem. Hello.
Hello. Me don't food tea, baby, I'm free. Pacha friend, I'm free. Oh, Kafra, Fabaku shame me. Hello? Hello. Me don't food tea, baby, I'm free. Pacha your friend, I'm not waiting. It's a free class. Nana ain't here way. Asma mo kana eyampa. I think the last year, the last 2 years, me nyage obi on Facebook na ka say o wanye juma bia ma me na kind say logistic. Hello. Pacha yeti o pa. What is logistic firm? Inti omo kan de bru ho a me ba me ye kan wo juma electrician. Inti ni fa me pay lawyer firm me ba Kumasi. You do Kumasi no. I don't get me. I can't go do KUST no. And I see your plan no ka o direction na me ko no so bi wa me family. The ko na omo yak ke si. Because what me na be family or a company ke si ye ko san induda. Ye ko si ni ku du fi di si ke si company si be ko no. Young girls be 18, 17, 19 and na 20 wo mo share white and black o mo di yo. And I'm going to find them inside. And I'm going to boss. Boss, this is the Ghana card, voters ID card in Bra. Now, Ninja 1,000 cities. Registration form 1,000 cities. We and I'm going to the number 0. Amo, Sikana Minamo. Me 5,000, 6,000 Bra. Now, the mama did, I don't the mama. Every month, every week, you get your more dollars. Watch. Me, I mean, I can't have a page, man, I mean, more me, no. Me zan be chezi ke biom na mze nyehwe o na mo fa me Ghana card man ko du Accra na ma pay scan my registration e be du Accra no o mo frem sa manko nteji ehun ejuma o mu di ano. Okay, the who can abusia said if one individual from our coffers like Ofriya catch it Atimia Buram for Cote d'Ivoire, Aquama with the able aid of the Ghana police and then immigration service. I rescue tour. Nature says, "Oh, mine casse. Your best story here. We can come against it." Kedina and Namadum team. Every police. Free her. I Cote d'Ivoire. Obedi say, "Oh, you call Friday neighbor Sunday. Me na me video no. I then I'm to rescue omo. Me na me nim baby a omo. Na ma no smini mo mo be ye mo fi bia ye wono fi se me kwase me ko me sa aba no omo ntimi ntena obi ntimi na me lidi KD e de ne ko bia ye de me koy nyina ntimi na me ko hu nipa tu a na me no mo da na me bo mu din Kofi Mane Christian. Okay, police for come ho na mo koy ko de police for okay ntimi bo mu din na mo say Kofi wasen aba na me se me mai me wa ha for nipa me no ndi afi na KD na ba je di say afi wo hu se bia me koye no me ko hampa na de me yina ide e no kre okay ti bado de mbaye no betima abona ma nya omo ti ye gidi ana anya gidi ye chi omo de hankof go omo nsa sitena omo twa ntro se omo nimu omo misumi nim se unimu omo ti e ma ni so omo nimu omo ma me mo boys na chi omo ni so omo nimu ma ya na e be hwe omo no oh okay omo nimu ma ya no okay ti dia se be chewu near the work police station nti hank of wunsa na see video na wa de senu bani for say abechew e wo ma we ni we nti a ibi jama na mo ba ampanyampa ye do mo to so no ye wo hwa na o mo frɛ say ba ko de ozo yesu nti wo ba 6 hours ye wo hwa na card ni bisi girl no taxi ko de wa taxi de bisi no yin bag buy enes na onua no wen eno was one dey wo ko di Liberia hey the urban so na dey dey akudi Liberia ba na ba you ekọ ho just and down line no ntimi fa mi manti o matini se edna ko bi fufuro say oni ni nkoye adwuma sebe na ni bebre se wode me ba ni se menu ni adwuma na enye be di agro ntu na me ba ya na e mafiri wo nchen ma ko different country anya mi adumi se o mienu nyina aba te say o want to rescue o mienu tu na ko se ko rescue o mo de timi no mienu nyina aba if one can rescue two then higher authorities can rescue body omo mo wa chiri nukwa de wo de haju na ye kromo heye ya yo Ghana ni nso ya company she fie bi mu Ghana heya enu o twa ntro se wotu kwan kromo ni na wo kan de enye Ghana for mankwa na wa ha o ebia ni se make say we na odo bi koye no ye so tin information ye ni kola Liberia no enti obi down lines ene ye na bre obi wo ha say on mo bi nyere
Onfo bimla. Nti video bi by na I think the police are invading one house. No mo kasa mu nyina ya chi mu nyina. And if these missions are continuously delivered, I think say bet me atu ase o. Hwe ade ba ko ne se Yehowa nipa na egu woni nyina no na hima yensa nya omu nyina no aduane da bia saa o na hima uduru saba bia meka na wo ho nkola maya nketenkete a omugu ho sabe producer abrabo bone sa besiwa ne wi nom ne dot nom basa sa na we mamifo bi ne ba ha papafo bi ne ba ha se ne ba yera obehwe no tikedi no omudidi nkomo no hunu se eye QNET ne odo omo ayde akokam nipa bebrete Ghana ho munim se ne ba wo ayi Ethiopia and Ivory Coast beto sha ohwuma South Africa etikedi ne omudi nkomo sa no hunu se da bi eye QNET ano no wi abranche we na lenke ya na abranche we se minimum ana kedi ni abranche we ka bo mu no mu kodu Ivory Coast psychology complaint to Ivory Coast police for ana mu kwa ya mpa maya no ho ntie ye obra ayi producer kedi ana tumi ye de sa mamefo ne ma no e de omu fra because e ba he meba so sesia na yo abusia enu mo we na meka ho asem Ghana fo binom etirimu yesum na wakoti bia we mu ne yaka kire o se dada obi one wodofu bi convincing no so mbra tsati bia we mu na wotunye nya akoma ada na kwakwa sha ono so aba be hye tsati bia we bi mu ebi mu temo na Ghana immigration monfo mo na ensi fom maye we de yesre mo ada monfo mo na ensi fom maye because hadi we ni obi man so nkwa na ekoso ye man yi mu ha se kra no ekoso e wo ha se den anamo ene etu di afa ho nya ya ne se so obi di se hunu na se ye chena no watua ne ye gya no eno ene ye gya eno na ma Ghana ye nye save no abusua sadi we ye ekoso ya so obi kwakwa bre na sika obenya a wo de betwetwa ne ho a check ne how far no kwabra ne disma no ba ba Jesus ke nyina asan so akampe no e de na hyedan mu na chese wa asa na brabo o season in life ontumi nya de papa bia wo na brabo si ese ni abranti ka se na chese ne ekoso wo honom anya asem ketwa anya fedi agro kwafoma ebre mumiyam wa na Ghana fo a omo aka dwamu omo nyamuti enidi na abusua ereho no bi baba ya wa fi ni we SHS ni ya chi no o ha kwche ho no te se mo frank to a wa fi no mo bobra no mo fa sa ha we aden bone ben e no mo ye bese Ghana ban e die sra mo ada mo fa mo na nsi fo na mo yensi sisadi we uti abranti ya semia chese untumi mponi wapi abontin nti ono ni na ye na dom na otumi huri fa awo so esi abontin mo kokohia nebuafo nka we mpo de nka muti na yeyie obi apie mu nyina mo nya kwa akonya de e de apia nka den na wosa mo ye mo so wosa mo dwane bi because monya mo fa ahudi nti ke wosa mo so mo dwane bi na so esa ya bro ni beyie e la dwemfie woni patiri mu nti obese nkofo e de yie na Ghana de hye no obi mani age e de ahusie samo mo be dada nkofo agye sika e de ma konso hye mani age e bo se abusia areho ni patiri mu osum so nipa e jai saman na me obem ono no nyawa obeye abusia aha na me besi famu futuo na fetu homofo hye owu yie ni obi man so nko na wo kwa obi yi ye man yi ha sei so what na ha sei ya obi yi ye nya ya kwadro ni nya sa adwin na hye etim se obi man so nko na wo kwa obi yi ye nya ye fa sa adwin nto ho no ni ye mo ye homodin se yankasa ye betumi a make bibi e wa abrabo ni ye fa we ntu ye hofo ni ye hye ye ho yi e ya na mo tutu o aha na ndu besi like video na fi share na subscribe for my nya na so fa futu se mi fentu na mo efu
da sanema sanso no wadi ahyimu e wa hadi mo sonfo na akosia de pam na mje adwa na mde dwumade e ba wa akon da sane mesanso ene wadi ahyimu wa hadi makrawa na madawasi